Normal Kenyam Kenasen Kontin Lianka Roashni Kanur online TV channel Bana Rach ke Kwi SPLMIO Kene South Sudan People Defense Force Guad mi shi SPLMIO Jalano Cha Kene di Shop Kawal Kane Well DH ka Western Equatoria Edini SSPDF ki dini kontin pin kirmayadi de kena kontin gorano de kono nyakel neme dien jeka social media chajalatin ke media na South Sudan dial ari ga dan shora lat bana ma dan shora kul ladin binimi ban jukul lenkel ngu mtokor ka spele mayo kana South Sudan People Defense Force bana jelinkel ka do bana chire ga mo cha to ga ja bikon ta dan chi ngaro din lat ke jabani bana ke cholin kele no no ka do dan en chiraje me cha ben ke ja eler ban lingwa se me ki spele mayo ti shop kawal tishanak Raiwika Western Equatoria kana jibona dang well DH tisha ne ya muka bot tisha well DH tishanak Raiwich ka Western Equatoria ka South Sudan ke lerdan biya kulu linga gwa ke lode roja dana chalat Ramadan la spokesperson Major Joseph Costa Raiwika Western Equatoria State you know jaram dan la roch kas pele mayo Major General ki Major Joseph Costa chela do ne cha aknek ne wal cha de ni ken ti chop ko wal cha kanak kan jibon dang wel di ti la ji spele mayo ba kan ni ko ne ne ti SSPDF ki South Sudan People Defense Force ki de ni South Sudan People Defense Force ti ni pin ke ma yadit ti bot ke won mishal ke James Nando rewika kaburibu ka shankara ka jo alo cire kepan Costa charai ke radio on one radio tamazu che radio I radio tamazu ke chi right boke I radio Costa jaramdan la spokesperson ke film I wish men shela you know when che kan chelar ne Jenny gwada dana tiketin ke base dan tes pele my otin re wichin winami ko Western Equatoria Jenny shaka mark de ni tun wana long you know ke jelat you know ke jen Ramadan meng nei men mek espele mayo re witin winami jeni a general ki ya general Nando you know misir kona ran espele mayo ka gwase dan duno shajien ka espele mayo ka ron kin dangro wido wal bangwan shala ram kel ka South Sudan People Defense Force lo ngajitin kon lat ko rin ka kuma espele mayo jene jen beke de jamo ka jelat you know ko chebin ke din midit an gwasamo shu de da shu jamak ajan gwasa dana liu ne waldi ne welton ka jibona dan waldich you know chiro jamo che jokwen ajene chine linga ne ka jelat no ngoda kan kana mak ka shangara pan ko la pan ka je shanga je dango ro badda ka jen shanga dana la jeno shideni kirma yadit shikano gwaza dana ente spele mayo tikatin ko kanje spele mayo tika Western Equatoria jen gwada tikatin jen gwada nan la containment sai kake you know shi kan ne ko la SSPDF shi kanu ni mi you know shi kan ling you know jen gwada mo nando jena ka meridi you know showa gwada dana tinetin kan e jen gwada tinetin mise tambura kene negro mise ke chobone ano wacho to ka medwe jana naga nare wichin winami ano ka jan chwada dul and general landan and shalke nando ran SSPD of kiram kel man bos de ni kirma yadi cho to go no bana ba kanak na mero inshallah da costa and gwasmi ano jen che bin ke din wana long din tijal ka torbiyele dang jok la three vehicles ken content tin ki chik tiang ke de ni jeni an gwas mo chu ne ga chu lip ano an gwa da lim ne ga tino ala ne tine ko wone ga training ala ke second phase ngai kon South Sudan te ka mi chali unified force ano unified force mo ke din ko na ngai ke ko ba ka mare din din ko kien jen gwa da an te ga tin ajene ngwad mo ka wada lokune de jien wone gwa training ana mo ajene shwa ga chu mak SSPDF
ano jene jan gwa dan chu kor chu toktin dor dan la base da ken ne ko la ss pdf ken ne ko na mega spele mayo ko do ben chalat ke je wude me ano jiga ka base den chi costa che jalar no mo jene ne den ko ta bot ka spele mayo jene kare roba ta metala gwa mi shi kana wutin ko tal dul wal mun an katen ko shi kum ss pdf che godi al che ka ga no shela do ne gone yo de manan le rode tini kum so sudan che ke kirma yadit kana da yema chaten ni de kontin kule la kwar ko de kan man le rode de kan gor de ka taranga je ngum ma ka ne ga je ko containment sar ni tin ki gwara ndi da titin gone yo no mo de ne ngach no jenen tamare wuji da ni tin gwasa mi ka wasini koteria jenal la ne ka cheng la ne ma ka ne ka diech ne ka die ka cheng okay. He said the opposition force in western Equatorial State were counting more than 5 attacks daily. A generation ba ne blakane meg ne gadiech antama chiraj mo che kwen. Anyo gwase me Kanagoro County la chi county commissioner un Michel Kenere Bagada shara do ne jeni cha chana chakana ka nyok chude shal ke nando general nando men la kor sspd ab nan nan kor men kab spele mai go kor jenere we kana goron winimi shuda me jene che kwag dul wal dial che kan che ka pe karo da kel che kwag dial to che ka kwal ka ji kan wunu di ti kan nagre wujin winimi kana goro che raj mo che de kwen jene na ka jelat ki ka mande jene nando jena ka wun mishalle meridi ano ka jaram dan togrik jene be ka duop tambura ano an duop mo we kami jene na da duop ci bagda ci jelat jene ngwad mo te ne dang jok chumen tama to ka gwad dan ci gotin gwad dan kor we kamu gwad dan wona ka binyinge ne dio to ka gwad dan ci gotin mi ne de sha yen ki ne sha na ka jene kwinye no no min jelat gwad me jeni men chalat nyokki wude nana shalke James Nando General James Nando men la kur SSPDF kamen cha nyok lat gwasme ko cha nyok mo kwa interview go no jeni ne marker ne ki cha ne ambush re wika kubri bu kan Nagoro County ko Western Equatorial State ke jilat karunwang no chinando che radio tamazu che jok jene chane ambush je spele mayo akani de kono meng nei no jene jana waka kubri bu jen gwada dan che spele mayo de nika shikane maktin ka jen gwada dan chi riek ma ju toktin na me je riek dan ju tuok dong mete ramaken lingbe shu ngaji no no ko tini de wan la ti jeno ngum shor la dan mi mikani information makani joki lar makani le joki media na kon la media sa Sudan bi gorno katen de ka cheki ko brin kona we bi kangat wal titu man peace initiative te tana tama kam de inten kon kam bon content kul te de ni ka do dan dong bu malu ben gaje ngai ko ne tuman peace initiative wo South Sudan ba gwa chirmen cha gorkan misheling chikan gorno on tama chiga ben ka agreement ke chiga te ka madien wone ne kana ba do be dane to kor ga jere wi ki juba karon kin dangraw wi de wal joko ben karon kin dangraw wi wal bakel kana ba tara kon gor en gwasmo ba mal ba je kulno ci karo mo ci kana kwen ka janda na gor no di yen ling bonono mi tegle rodien mi shiben ba jalariya ko gor je no biaten kon to biya ka ngach chuje pero je no jin bi subscribe ko bi nyoga na sin ko kien na me information mu gor ni je ba je ngach ka ta dan ci to ko je ko dong mi kan yana ling gwa an biya ta kamal bye bye